Shalom, selamat pagi Bapak Inang nyolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalong ita rigapan sigano paribata bani panorang sobot mirion pasada hita ukurta martong komahita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang sa napore atas puji-pujian terima kasih. Isombarkon uhur nami humbamu. Marhitekon ni hidup ni hurmu. Lampin itandahan nami bagel ni holong ni atimu laho maparorot masarihon rosi paluahkon tundu nami humbani kuman ni dosa ase parsimadahan nami bani haguluhan si sadoka ni lokami pajonam hamma tong Bapa pangarapan na tubuh ibagas uur nami ase saganjang nyarion gok ibagas malas nyuhan nami makorjakon nami sikano pari. Amin. Bapak Inang nyolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyang marianan bani panorang sobot nyerion na bo isisihan nami marhiteho ni channel YouTube on rigapan sigano pari bata bani panorang sobot nyerion Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022 ay tersorat bani buku Judas ayat 21 nama katahon sonon ramat kon na siyam madiri na siyam ibagas holong niuhur ni nebata anjaha pay may mana siyam ma hidup niuhur ni Tuhan ta Yesus Kristus na mambuan na siyam huhaguluhan si sadukah ni doka ibagas perguluhan taon lantar bahin hita laho pasokkon nama sambor atape nalang madia. Por ini petongon bui hita mandopakon halak na bui mambahen gaor hapor sayonta na mambahen gabi galek pangarapan ta. Tapi lang bui ipasok kita halaniyaha halani marusah halutong sibolis lahu mangago janah mandabukon hita. Ay maase ibagas parguluhan tamaningon do kapeni idah kita. Sanggah manggulu kita ibagas parsaranta itongah-tongah ni keluarga Kristen. Itongah-tongah ni parsaoran ni halak na porsaya. Rapakon halak na legan. Maningon ididah kita do bahasa tardilo do kita selaku keluarga ni naibata. Natoto Bapak Inang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ibagas sada rumah tangga lang perlu isi makorjahon on aha makorjahon on jana sonaha makorjahon on halani boy doai gabe sumber paringoran atape patubuh paringoran usihan di sonon anggo nyombah maai ibagas sada rumah tangga manuntut maia nini sonon tene au do manusia piring na sugot halani ai siangon hamalobe manusia piring nah totu boy mahumani ai gabe harokan ni partinggilan itongah-tongah ni nyomba janah partinggilan ai ma atape paringoran ai mahumani membahen gabi adong marsiburitan uhur jana anggodong ma marsiburitan uhur gabi burgoh ma holong itongah-tongah ni keluarga ini nasada lang marsahapan hubani nasada nari lang marsisisian padahal sesitong ni ibagas sada keluarga do na terjadi ay nasonay mahumani age ibagas parsoranta selaku halak na posaya langsung kut HP ini ibagas parguluhan taon anggodoma ibahen hita nama der anggodoma ihorjahon hita nama der doma cingis haganupan ay lang tene tapi maningon ijaga hita do parsoran taon maningon ijaga jana iramot kon hita do keluarga ni Kristus on humbani si pangajar napakahohon artini ay langboy adong nabuhi mangagu atape parsadahon
persoranta selaku keluarga ni Kristus, keluarga ni nebata. Halani aina perlu besah hali sibahenonta aima maningon duha peni irramot kon hita dirita menggulu ibagas holong niuhur ni nebata. Artinya ay bapak inang nelongan ibagas Tuhan ka Yesus Kristus. Barang apa na masa ibagas perpuluhan taon. Maningon do tetap apa pikiran ta fokus hubani holong niuhur ni nebata. Asimani on ramot konon tado holong ni hurnine bata ay marbagal ibagas keluarga ni Kristus on. Asya ase marhitekon ni holong ni Kristus inma kita buhay tetap mangahapkon mendeihon persoran na jenges pakon na bata. Halania anggulang iramot kon hita holong ni hurnine bata marbagal ibagas keluarga ni Kristus. Ito nga ni persaranta sebagai halak Kristen totu gabe keluarga na rapuh doon, gabe keluarga na galek doon, jana gabe keluarga na urah iago si pangajar na pakahohon. Tapi anggo lebih merbagal do holong niuhur ni nebata ibagas keluarga ni Kristus on, ibagas persaranta halak na persaya, ibagas persaranta halak Kristen totu porini pe adong nasi hol pakahohon holong ni uhur ni nebatado na menjagai hita na manremotkan hita jana lembin konon tado bagal ni holong ni uhur ni nebata ibagas persoranta sigano pari anggoda mamerbagal holong ni uhur ni nebata ibagas persoranta sigano pari lang perlu sanksi hita lang perlu marduaan uhurta ibagas na mambalosi nebata halani adong tengir ni uhur bata bahasa barang apa na masa ibagas parguluhan taon anggo nebata seng ongga marubah holong ni uhur ni hubata jana napaduakon babainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ibagas na tetap menramotkan holong ni uhur ni nebata maningon do hape ni tetap ko manihita sir pay may mahon idop ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus na mambuban hita hugaguluhan si saduka ni dokani. Artini ay maningon takas do bata humani ibagas na manramotkan holong ni uhur ni nebata ibagas persaranta selaku keluarga ni nebata ayma adong do hape si pay maonta ayma haguluhan si saduka ni kadukahni. Artini ay bani haguluhan si saduka ni dukahni salose mahaganupan markusa mahaganupan si taronon parutolon rossi parlajuan nedopak kon hita ibagas parguluhan ta si ganu pari tapi ulang lepak kita asiboy das kita hubani haguluhan si saduka ni dukahni sedo halani habujuronta sedo halani namadera ni horjahonta sedo halani ana boy horjahon hita ibagas parpuluhan taon anggo sonai do hita rama holi au bangga rama holi au margijang niuhur halani namadera na do horjahon ibagas parguluhanon tapi lang sonai nabuy mambuban hita nabuy manarukon hita das kubani habuluhan si saduka ni dokani ayma pita idop ni hurni Tuhan Yesus Kristus rohasa anggo do maigoran idop ni uhur na mararti do ay sedo halani usahatta sedo halani gogokta sedo halani habujuronta tapi pita halani inisiatif ni nebata na domma makop-kop hita manobus kita humbani dosa marhitekon ni idop ni hurni nebata ibagas Tuhan Yesus Kristus salani ay ibagas naman ramotkon holong ni uhur ase tetap ihapkon hita hado horonta haortonta pakon nebata maningon sir do matopatap hita pay may mahon idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus na mambuban hita kuhaguluhan si sadukani dokani artini ase ibagas
Napai memahon hidup ni uhurni Tuhan Yesus Kristus ibagas parguluhan taon. Maningon tetap kita marguguh bani haganupan horzana madayar. Ay managabi buah ni pangarapan ta pai memahon hidup ni uhurni Tuhan Yesus Kristus. Maningon do tetap komanihita manggulu ibagas hata ni nebata ay mahataridakan ni hasaksian na dumma iidopi Tuhan Yesus Kristus sita jana maningon do kumani merjuang kita manlawan haganu hisap ni daging ta halani sorot ni dosa tandani na dumma marpangarapan ibagas hidup ni hurni Kristus kita asi ando harma ibagas saganjang nyarion pangarapan nasonai marbagal ibagas hadirion ta. Amin. Martongko mahita. Terima kasih Tuhan bani hatamuin. Nadoma mambubai hanami. Asi barang ahapi tongon sidopak kono nami ibagas gulu nami. Iramot kon hanami diri nami. Asi tetap marbagal ibagas holong ni uhurmu. Jana sir hanami pai memahon hidup ni hurmu na ipatalarham marhitehun ni Tuhan Yesus Kristus na mambubai hanami das hubani haguluhan sisa doka ni dokani. Amin. Jalo hamma pasu-pasu hubani Tuhan na ibatata. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni nebata bapa. Apa parsaoran ni tondoy na pasing nama kasomani na siyam haganupan. Amin. Oras mabat taganupan bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus andohar matongon saganjang nyarion tetap manguguh kita manramotkon holong ni nebata ibagas parhoranta siganupari asil lambin mangahap kita bahasa ibagas holong ni hurni nebata do tongon hita tetap marguguh jana bui tene manlakah ibagas pangarapan na mangguluin. Ando harma. Salom.